Sarajevo grad koji je dobilo tramvaj prije Beča i Pariza. I prestanak rada sarajevskog tramvaja kad je počinjao rat je na neki način, ajde kažem, psihološki teško padao Sarajlijama jer su se lišavali nečega što su smatrali kao nekako svoje vlasništvo, kao nešto što je sastavni dio njih. Roz je bio jedan koji je došao poslije Bekmona. To je bio čovjek koji je htio malim, sitnim akcijama da pravi veliku pompu. Vjerojatno je znao taj osjećaj koji su Sarajlije gajile prema svom najstarijem prevodnom sredstvu i dosta je učinio da taj tramvaj ponovo se pokreni. To je bila je mala svečanost za sve građane Sarajeva, taj krug koji smo mi napravili zajedno. Kao što je, recimo, kad govorimo o tim njegovim malim stvarima, ista je takav slučaj sa, recimo, onom čuvenom utakmicom koja je odigrala se 20. marta 1994. između fudbalskog kluba Sarajevo i Umprefora. Jednostavno, čini mi se, on je tim malim događajima, koji de facto nisu ništa način nama ovdje u Sarajevu, pokušavao jednostavno na neki način da nam odvuče pažnju od onih ključnih stvari, a to je problem hrane, problem struje, električne struje, plina, vode. Jednostavno ono bez čega život ne može.